Danes imam čast govoriti z dr. Semirjem Osmanagićem, svetovno priznanim raziskovalcem megalitskih struktur po vsem svetu, ki je leta 2005 odkril Bosansko dolino piramid in mrežo podzemnih tunelov, v bistvu ki največja mreža podzemnih tunelov v Evropi, in od takrat vodi raziskave še naprej. Je ustanovitelj fundacije Arheološki park Bosanska piramida Sonca in Arheološkega parka Ravne 2, ki danes velja za eno najlepših in energetsko najmočnejših krajev v Evropi. Park Ravne 2 je odprt vse dni v letu, nudi navdih, nudi mir in malčkan drugačen način za povezovanje s sabo in z naravo. Semire, dobroveče, dobro nam došli. Dobro večer, zahvaljujem Mirela, hvala svima što su nam se pridružili večeras. Bosanska dolina piramida već dugi niz godina privlači posjetioce iz svih krajeva svijeta. Kakve promjene ste primijetili kod ljudi koji dolaze u Visoko? Da li postoje neki zajednički obrasci transformacije koje doživljavaju, jer znamo da je doživljavaju, i da li ste i sami doživjeli neko mistično iskustvo u Bosanskoj dolini piramida? Među 20 godina vodimo unikatan, zbilja jedinstven projekat u svijetu. 2005. 6. 7. mi smo krenuli kao veliki arheološki projekat. Imate najveću piramidu na svijetu koja je prekrivena zemljom, vegetacijom. Započeli smo čišćenje, našli smo velike blokove, analizirali betonske blokove. Našli smo drugu piramidu, piramidu mjeseca, treću, četvrtu, 5, 6 piramida, ogromna mreža podzemnih tunela, tumulus, konusno vještačko uzvišenje. Dakle, to je bio arheološki početak. Shvatili smo da arheologija nije dovoljna da bi objasnila graditelje, vrijeme, svrhu piramida. Počeli smo koristiti druge nauke. Od onih klasičnih, arheologija, egiptologija, geologija, paleontologija, preko visokotehnoloških, geotermalna snimanja, georadarska, satelitska, preko energetskih fenomena. Tu su nam pomogli stručnjaci za energije, kao što su fizičari, kvantni fizičari, nuklearni fizičari, te inženjeri. Inženjeri elektrotehnike, inženjeri zvuka, inženjeri telekomunikacija, onda medicinski doktori, a onda smo uključili ljude koji se bave duhovnom, spiritualnom naukom, ljudi koji mogu da osjete, pa čak i ljude koji se bave radiestezijom, rašljari, traže podzemne vode, traže energetski potentne tačke. Vremeno smo shvatili da bi shvatili kompleks piramida i njihovu pravu svrhu, ovo je jedini način da pristupimo kao multidisciplinarnom naučnom projektu. Pitaš me za iskustva. Na samom početku ono što je nas interesovalo, to je da otkrijemo što veći dio piramide, da tunelima dođemo do piramide. To su nam bili nekakvi ultimativni arheološki ciljevi. Ali vremenom smo shvatili da su piramide puno više od običnih građevina. Kad smo počeli da mjerimo energetske fenomene, shvatili smo da te energije utiču na nas. Primjera radi, u tunelima imamo čak 10 energetskih fenomena. Prvih 5 je odsustvo svih loših zračenja. Evo večeras mi razgovaramo, mi smo u kućama, u stanovima, u kancelarijama, izloženi smo kosmičkom zračenju, neka od njih su jako štetna za nas i naše ćelije organizma se bore protiv njih. Nalazimo se nekad iznad podzemnog radioaktivnog zračenja. Onda se ćelije ponovno bore protiv tih neprijatelja. Imamo geopatogena zračenja, podzemne vode. Imamo naravno rutere i signal za mobitel, signal za Wi-Fi, jako puno loših zračenja. Nadalje, u tunelima nema ni jednog od tih zračenja. U tunelima imamo neke druge frekvencije, 208 kHz elektromagnetno polje. To je frekvencija naše zemlje. Naša zemlja je naša majka, a od majke možete dobiti samo najbolje frekvencije. U tunelima mjerimo 28 kHz frekvenciju ultrazvuka. Ultrazvuk ne čujemo, ali to je frekvencija levitacije. Dosta ljudi govori kada uđe u tunele osjeti se lagan.
Recimo moja mama, koja je već malo u godinama, ona kad uđe, njoj je malo teže da ide tako u prodavnicu, da ide ulicom, a kad uđe u tunele, ona leti kao ptičica. Nadalje, u tunelima ima jednu vrlo nisku frekvenciju od 7,83 Hz. To se u nauci zove originalna Schumannova rezonanca. Ona nas vraća u balans. Zbog jako puno naše tehnologije, kao što su kompjuter, laptop, mobitel, mikrovalne pećnice, televizor, satelitski tanjir, naši gradovi su jako kontaminirani lošim elektromagnetizmom. Toga u tunelima nema. Ta naša tehnologija utiče na frekvenciju naše planete. Do 1990. jedina frekvencija naše planete bila je 7,83. Mi kada razmišljamo, ako se još uvijek neko bavi tim aktivnostima, mi proizvodimo moždane valove, moždane talase na 7,83. Kada imamo istu frekvenciju kao planeta, mi smo u balansu. Kad dođete u velike gradove danas, zbog naše tehnologije, Ljubljana ili Sarajevo su 12 Hz, Minhen je 15 Hz, New York je 18 Hz. Dakle, je to veliki grad, dolazi do disbalansa koji kreira stres u našem organizmu. Pitaš moja iskustva, uglavnom živim život bez stresa i to primjećuje veliki broj ljudi čim dođe u blizinu naših tunela i parka. U tunelima imamo vrlo visok nivo organske ili životne energije i faktor broj 10 imamo najvišu koncentraciju vrlo dobrih za naše zdravlje negativnih iona. Kada stavimo tih 10 elemenata zajedno, tuneli su zapravo najzdravije i najsigurnije mjesto na planeti. Oni su dobri za naše zdravlje, ali oni su dobri za opuštanje, za meditaciju. I koji je zajednički obrazac barem 99% ljudi koji dođe kod nas? Potpuna promjena energije gdje se nalaze, toliko im prija boravak u tunelu. Znaš, Mirela, kad smo krenuli prije 20 godina, ja nisam razmišljao o energijama, nisam razmišljao o duhovnosti, o meditaciji. Jednostavno, razmišljao sam više o onom materijalnom, zapravo materialističkom aspektu. Kako dokazati da imaš beton, da imaš geometriju piramide, orijentaciju, odnos piramida. Ali vremeno shvatajući da imamo te energetske fenomene, mi već razmišljamo kako te energije djeluju na nas. Mi nismo jednostavna fizička bića. Tako je, mi imamo taj fizički aspekt, imamo mišiće, imamo kosti, imamo krvotok, imamo nervni sistem, a to je tek prvi naš aspekt. Uz njega ide naš emocionalni aspekt ili emotivno tijelo. Uz njega ide naše umno ili intelektualno tijelo. Uz njega ide i naš energetski aspekt, bioenergetski omotač, neki ga zovu aura, imamo ih čak 7. Tako da samo naše tijelo nosi sve te druge entitete i energije tunela, energije piramida djeluju na nas. Ali isto tako imamo mi i naš sljedeći aspekt, a to je duševnost ili duša. Čini se da u tunelima ljudi prilikom meditacija dobijaju mnogo jasniju sliku da smo mi toliko kompleksna bića, da uz fizički aspekt imamo duševni, pa i duh. Duh je Božja iskra. Postajemo svjesni svoga postojanja, svjesni svoje kompleksnosti i zapravo mi se da ljudi polako počnu da shvataju, a to je odgovor na pitanje koja su moja iskustva, da smo mi prije svega duša. A duša, kao što je fizičko tijelo kroz ima svoju inteligenciju, duša ima svoju inteligenciju. Duša ima, duša ima svoja čula, duša ima svoje emocije. Čini mi se da time polako dolazimo do sljedećeg vrlo važnog aspekta za nas, a to je spiritualno. Znaš, kad sam ja bio mlađi, nas su u školama učili da je
duhovnost, spiritualnost. A to ima neke veze sa religijom, religioznošću. A zapravo, po meni, duhovnost je razvoj duhovnih čula koja će nam omogućiti da shvatimo svijet van ove fizičke dimenzije. U momentu kad shvatimo da osim fizički imamo tu duševnu i duhovnu, polako počnemo razvijati duhovna čula. Ti znaš, kada nam dođu gosti u tunele, imamo jedan mali eksperiment kod našeg bloka K2, gdje zamolimo goste da otvore dlanove i da pokušaju da osjete energiju koja se širi oko tog velikog keramičkog bloka. I zbilja ljudi počnu da osjećaju senzacije, prvo u jagodicama, osjete toplotu, onda osjete sve veće i veće senzacije, pa da osjete strujanje energije kroz sam organizam. Jedanput počinju da bivaju svjesni svojih duhovnih čula, a osjetiti energiju, to je duhovno čulo. Vidjeti energiju, i to je duhovno čulo. I sva ostala, mi osim 5 fizičkih imamo i 30 duhovnih čula, i čini se da jedna od funkcija energije piramide bila upravo da nam pomaže razvijati duhovna čula. Jer kada ih počnemo razvijati, kad postanemo svjesni da mi zapravo smo bića gotovo bez limita i da se vremenom, recimo u tunelima, puno lakše može ostvariti astralna projekcija, ili čak kretanje kroz prostor i vrijeme, ili čak komunikacija sa drugim entitetima. Jedanput shvatimo da smo mi toliko puno više od našeg fizičkog tijela, da bez limita dolazimo do definicije slobode. To je sloboda. Živjeti život bez ograničenja, bez limita, a u momentu kada postanemo slobodni, onda možemo živjeti i život bez straha. Društvo u kojem mi živimo, već stotinama, pa i hiljadama godina, je zasnovano na strahu. Pogledamo danas akademiju. Asistenti se boje šta će reći od profesora, profesori od dekana. Ako kažu nešto krivo, ljudi ostaju bez posla. U korporativnom svijetu ista stvar. Oni koji su mlađi moraju slušati starije, bez obzira da li imaju bolje ideje ili ne. Pogledamo novinarstvo. Kad dođe mlad novinar sa fakulteta, on misli da će sad da promijeni svijet, da će da piše objektivno, da će da... Međutim, vrlo brzo shvati da mora da piše po određenim obrascima kako mu kažu urednici. Jer, ukoliko žele da budu slobodni, brzo će shvatiti da to ima svoju cijenu. A cijena je, mogu ostati bez posla, bez mogućnosti da plaćaju kredite, bez mogućnosti da zadrže kuću, stan, auto i tako. Tako da, nažalost, civilizacija je zasnovana na strahu. A sad zamislimo ovu situaciju. Postajemo svjesni ne naše prolaznosti fizičke, već postajemo svjesni gotovo neprolaznosti naše duševne. Tu mjesta za strah nema. Kad vi znate da ćete, osim ovog životnog iskustva, imati i sljedeće, da ste ih imali veliki broj do sada, onda postajete puno otporniji na taj strah i na ovo što nam šire takozvani mediji, a zapravo propagandna glasila. Dakle, pitanje duhovnosti je postalo za mene jedno od ključnih u ovom projektu. Jedna od mojih glavnih promjena koje mogu da vidim na sebi u ovih 20 godina je da živim u potpunosti život bez straha. Do duše i prije 20 godina kad sam započinjao ovaj proces, zahvaljujući finansijskoj samostalnosti, ja sam imao intelektualnu samostalnost. Ali ono što je ovaj projekat izbrusio kroz energije piramida, to je da više ograničenja nemamo, da postajemo slobodni. I znaš, puno puta od puno velikih ljudi čuli smo da promjena svijeta ne ide tako da vi glasno uzvikujete kako se ljudi moraju mijenjati, nego kako se vi trebate promijeniti. I to sam najbolje primijetio na svom slučaju. Dakle, moja promjena je krenula sa ovim projektom i još uvijek sam u tom procesu. I mogu da kažem da sam jako zadovoljan
s onim smjerom u kom se sada nalazim i to je možda i najveća promjena koja se desila kod mene. One neke druge također postoje. Na primjer, zdravstveni aspekt u našem projektu je jako bitan. Imamo stotine i stotine ljekovitih svjedočanstava svake godine i ljudi kada posjete tunel neko jedanput, neko više puta, govori nam o stvarno o beneficijama u pogledu zdravlja, u pogledu šećera, pritiska, bolova, tumora i drugih oboljenja. Moje iskustvo je bilo, ja kako sam živio u Americi 20-25 godina, preko dana sam bio za kompjuterom u kancelariju, dođem kući, navečer opet sam za kompjuterom i vremenom polako sam počeo dobijati dioptriju. Dioptrija je bila mala, možda 1,5, ali dovoljna da u večernjim satima mi stvari postaju malo zamagljene i onda sam počeo da nosim one naočale za čitanje. To je bilo prije 20 godina, 2005. Kako je krenuo ovaj projekat, kako sam stalno u tunelima, zbog istraživanja ili zbog vođenja grupa, na jedan put postalo mi jasno da vidim jako dobro da me više naočale ne trebaju. Izbilja evo 20 godina kako ja ne nosim te naočale za čitanje. A iznenadili biste se kad biste znali koliko slučajeva svakodnevno ja srećem, koliko ljudi vidi koji me govore o tim beneficijama. Evo recimo moja mama. Jedan dan kaže, imam visok pritisak, moram doći u tunele. Zbilja dođe u tunele i poslije me zove, vrati se kući u Sarajevo, kaže, evo sad mi je pritisak normalan. Dođe drugi put, ima bolove u leđima. Ode u tunele, prođe bolovi u leđima. Dođe treći put, ima bol u koljenu i onda me zove zabrinuto, zamisli nije mi prošao bol u koljenu nakon jedne posjete tunelima. Tako, ali činjenica je da se u tunelima dešava proces regeneracije. Regeneracije fizičkog tijela, ali i regeneracije i duševnog i energetskog tijela. Znači tuneli umjesto tableta, ljekovite komore. Pa ja često zapravo i govorim da ono što nam treba u životu nisu lijekovi koji će sakrivati posljedicu, a to otprilike farmacija radi, već da liječe uzrok. Nažalost, za farmaceutsku industriju mi smo interesantni samo kao mušterije. Mi im nismo interesantni ako smo zdravi ili ako smo mrtvi. Ali, ako ćemo čitav život uzimati različite tablete, ne samo jednu tabletu za jednu vrstu zdravstvenih tegoba, već različite tablete za različite tegobe, onda smo mi interesantni farmaceutskoj industriji. A nažalost, u zadnjih 150 godina Rockefellerovi, Rothschildi, JP Morgan i tako dalje, oni zapravo vladaju našim zdravljem kroz 3 stuba. Jedan je farmaceutska industrija, drugi je školovanje, dakle obrazovanje kroz fakultete za medicinu, za zdravstvo, zubarstvo i tako dalje. Treći je kroz primarnu, sekundarnu i tercijarnu bolničku zaštitu. Kad imaju ta 3 stuba, sve ostalo oni eliminišu, pa i ono što je dokazano da je dobro. A mi znamo da ono što je zasnovano na biljkama, kako se prije liječilo ili kako se imunitet sticao, da ima jako puno beneficija, ali nažalost eto u nekim zemljama, uključujući zemlje Europske unije, ili postaje zabranjeno ili je jako teško doći do toga. A prednost tunela je što smo mi naučno dokazali, mjereći energetske fenomene, ovih 10 o kojima sam govorio, da oni kreiraju prostor u kojem će se odvijati proces regeneracije. Primjera radi, pomenuo sam negativne ione, a studenti fiziologije na medicinskim fakultetima, pa i u Ljubljani i u Zagrebu, pogotovo u zapadnoj Europi i Americi, uče o 42 beneficije visoke koncentracije negativnih iona. Od toga da eliminišu viruse, bakterije, gljivice, da balansiraju naš krvni pritisak, naš pH, da utiču na brže zacijeljivanje rana i da ne nabrajam dalje. I sve te slučaje koje možemo da čitamo
u tim studentskim knjigama mi zapravo imamo u praksi u našim tunelima. Ljudi nam izlaze i govore o tih stvarima. Evo, jučer sam snimio jedno ljekovito svjedočanstvo, jedna gospođa, Monika se zove, iz Velike Britanije. Ona je imala problema sa vratom, bio je ukočen, nije mogla okretati glavu. Drugi problem imala je neku operaciju na zubima, čitavoj vilici, imala je strašan pritisak i bol. Otišla je kod svoje doktorice, homeopatske doktorice u London. I doktorica kaže, pođite na Bosanske piramide. Sad ta Monika nema pojma kakve sad Bosanske piramide, Bosna, kako, šta. Međutim, žena kupi kartu jer je stvarno imala teške polove. Dolazi i priča mi, nakon prvog ulaska u tunele, nakon 50 minuta, toliko traje tura, 50 do 60 minuta, mogla je normalno da okreće glavu i prestao je bol u zubima. I tako sam jučer snimio. Takvih slučajeva ima jako puno. Evo, ispričat ću jedan koji je možda ekstreman. Bila jedna starija gospođa, odavde iz Bosne, i imala jako jake bolove u stomaku. Otišla je na klinički centar u Zenici. Tamo se snimili na CT-u i rekli su joj, vi gospođe imate rak na slezeni. Problem sa slezenom je što je to jedan organ, vi ga ne možete zamijeniti. I rekli su, podmakla je faza, mislim, ne možemo operisati sada, bilo bi jako rizično. Praktično su digli ruke od nje. I onda jedan doktor, mlađi doktor, šapne, probajte sa tunelima Ravne u Visokom. I žena dođe prvi put u pratnji sestre u kolicima, nije mogla da hoda. Znate kako su ljudi kod nas nekad na selu, dok ih ne počne jako boliti, ne idu doktoru. A kad odu doktoru, onda je već nažalost kasno. I, dakle, došla je prvi put u kolicima, sestra je dovela, jedva su oni ušli u tunel. Ja tu ženu nisam vidio uopšte mjesec dana. A ona je dolazila mjesec dana. Ja sam bio na putu i kažu mi prvi put kad je ušla, neka osoba u tunelima je pala u nesvijest. To se rijetko dešava i to je bila ona. E sad, u tunelima, osim procesa regeneracije, imamo i proces detoksikacije. Dakle, proces izbacivanja otrova iz organizma. E sad, mi u svakodnevnom životu to radimo ili putem znojenja, kroz kožu, izbacujemo toksine, ili putem krvi, pa jetra idu van. E sad, pošto je žena bila toliko kontaminirana tim bolestima i rakom, ti su otrovi jurnuli vani i to je bilo jednostavno previše za nju i stvarno žena izgubila svijest. Ali bila je uporna, došla je drugi dan je bilo muka, pa došla treći dan, pa četvrti dan, već peti dan bila je u blaženom stanju, dakle nikakvih problema, nikakve mučnine više nije imala. Bila je uporna, dolazila je stvarno mjesec dana, 2 puta, jedan put ujutro, jedan satić, jedan popodne. I već je toliko dobila energije, toliko dobila životnosti. Sama je dolazila, sama je hodala. Nakon tunela se malo prošeta kroz naš lijepi park, pa se vrati natrag. I nakon mjesec dana ona ode ponovo u Zenicu, u onkološku kliniku. I ode na slikanje. I kad su doktori vidjeli, prvo nisu mogli vjerovati. Mislili su da žena do tog termina neće ni biti živa. I oni uslikaju i rak se potpuno povukao. I sad oni zovu ovu doktoricu koja je bila šef klinike onkologije, čini mi se da je njeno ime Azra, nisam ju upoznao, ali sam čuo za nju. Zapravo čuo sam prije nekoliko godina, neki su ljudi govorili kao za tunele Ravne, beneficije, međutim znate kako su doktori koji to ne osjete na svojoj koži, uglavnom su protiv, pa oni to misle to neko nadriljekarstvo i tako. Tako da sam čuo više negativne komentare od nje. Međutim, sad došla je ova žena i sad ovi doktori zovu tu šeficu klinike da nešto pokažemo i pokazuju ženu, ona gleda ženu, žena odlično izgleda, dobru energiju ima, gleda snimke prije i poslije, raka više nema i sad je ona skroz iznenađena, kaže, pa na kakvoj ste terapiji bili? Kaže, nisam ja ništa uzimala. A šta ste radili?
Pa išla sam u tunele ravne u visokom. I se kaže ova Azra, pa šta vam je svemir tamo radio? Oni sad zamišljaju da ja sad to nešto očaralo, balalo. Međutim, kaže žena, pa ja ga nisam ni vidjela. Pa šta ste radili? Pa ja to uđem u tunele, sjednem tamo u jednu od komora, dišem duboko, opuštena sama i onda izađem. Par mjeseci nakon toga dolazi jedan par iz Visokog, znam ih, i nažalost supruga ima rak dojke. I oni su nju slikali, snimili, ima rak dojke i dolazi ta Azra, gleda mu ženu, kaže, pa šta ste kod mene došli? Idite u tunele. Dakle, Mirela, ovo su neka od iskustava koje mi vidimo, nama je stvarno jako drago da se ona dešavaju, mada mi uvijek kažemo, mi kao fondacija nismo registrovani za medicinu, za medicinske garancije i tako dalje, ali ljudi pričaju. Ono što mi radimo, vršimo mjerenja naučnim instrumentima, rezultati su stvarno vrlo intrigantni i ovo je zapravo neki novi način, ja ga ne bi nazvao liječenja, ali dovođenja organizma u balans, omogućavanja da energije ponovno prokolaju našim organizmom. Mi smo prije 9 godina nabavili jedan uređaj koji se zove BioWell, jednog ruskog poznatog naučnika. On je kvantni fizičar i ima 2 doktorata, drugi mi je iz informacionih tehnologija, zove se profesor Konstantin Korotkov, 17 patenata, ovo je jedan od njih. I tim aparatom zapravo mi snimimo elektromagnetizam kroz 10 jagodica, koji nam pokazuje nekoliko parametara, koje ne pokazuje konvencionalna medicina, a to su naš bioenergetski omotač ili aura, pokazuje položaj i otvorenost naših energetskih raskršća, koje u istočnim tradicijama zovu čakre, pokazuje nam nivo stresa, pokazuje nam nivo energije u ćelijama, koje nam omogućavaju da se bore protiv različitih disbalansa organizma. I snimili smo u proteklih 9 godina 13.000 ljudi. Kada u medicini imate jednu grupu od 100 ljudi, to je signifikantan broj, što znači da se on prihvata u medicinskoj literaturi i nauci kao dokaz, 100. A mi imamo 13.000 sa 90% unaprijeđenog stanja u ovim parametrima koje sam pomenuo. Zapravo vidimo da kada bi ove parametre dodali našim konvencionalno, to znači kada odete u neku biolaboratoriju, pa vam uzmu krv, pa vam uzmu urin, pa vam izbace 30-40 parametara, sa ovim koje sam pomenuo, on nam daju jednu cjelovitu sliku organizma. Prema tome, ono što mogu zaključiti to je da su tuneli ispod Bosanske doline piramida drevna tehnologija. Semire, kad bi mogli sabrati sve trenutke tokom ovih dugih godina istraživanja po cijelom svijetu, a posebno u Bosanskoj dolini piramida, da li postoji neki trenutak, prelomni trenutak u kontekstu razumijevanja tih energetskih i duhovnih aspekata? Da li možete izdvojiti jedan takav moment? Ono što mi prvo pada na pamet, moment kada sam 2005. prvi put došao u posjetu Visokom. A došao da posjetim lokalni muzej, ne zbog piramida. Ali kad sam vidio uzvišenje, mada je prekriveno zemljom, vegetacijom, šumom, bila je očigledna geometrija četvorostrane piramide sa 4 stranice, 4 trouglaste stranice, 4 brida, perfektnom orijentacijom prema stranama svijeta. Zamolio sam tada svoje domaćine da odemo na vrh piramide. Na vrhu je nekada u srednjem vijeku bila jedna utvrda u kome su stolovali bosanski banovi, bosanski kraljevi, dakle važna je za državnost BiH. Međutim, u mojoj glavi se vrtilo piramida. Otišao sam na vrh i dok je moja ekipa, njih 7-8, dok su oni pričali o srednjem vijeku, ja sam razmišljao, nalazim se na piramidi koja je zasigurno najviša na svijetu. Gledao sam dolinu da vidim da li ima možda još
neko pravilno uzvišenje i zbilja tačno preko puta vidim uzvišenje sa trouglasnim stranicama, sa terasom na vrhu. Kompas pokazuje da te stranice imaju dobru orijentaciju i onda u glavi kao da imam neke bljeskove energetske. Vraćaju me natrag u prošlost i više se ne sjećam da li sam imao zatvorene ili otvorene oči, ali predamnom pogled na ovu dolinu ispred mene, gdje su danas kuće, putevi, fabrike, pokazivao je da je kompletna dolina između piramida bila popločana. I kada bi ljudi dolazili sa jedne ili sa druge strane, morali su proći između ove dvije najznačajnije piramide. Ja znam, u Srednjoj i Južnoj Americi obišao sam 100 piramida, moja doktorska o piramidama Maja. Obično piramide u parovima zovu piramidama Sunca i Mjeseca. I ja kažem, dobro, ako dam tako isto ime, onda kako ćemo razlikovati? Ali sam dodao bosanska piramida Sunca, takva može biti samo jedna. Nisam baš bosansko-hercegovačka, jer to je malo nepraktično, već dugačko i tako. Bosna je ime koje postoji već par hiljada godina. I tako u glavi bosanska piramida Sunca, piramida Mjeseca. I onda prekinem ove svoje prijatelje i društvo i rekao, gospodo, da li znate da se nalazimo na najvišoj piramidi svijeta, bosanskoj piramidi Sunca, a ono preko puta je bosanska piramida Mjeseca. Sad su oni stali u čudu. Većina njih bile na mom predavanju par dana prije u Sarajevu, bio je međunarodni sajam knjige i 3 moje knjige su izašle. Kosmička misija Maja, Civilizacije prije početka zvanične istorije i Misterija Nasazija. Znaju da se bavim tom problematikom, tako da ne mogu da se samo nasmiju i odbace to, ali opet tvrdnja da se nalazimo na vještačkoj građevini je bila šokantna. I tako dok su oni ako u šoku, ja kažem da vam nešto pokažem. Ja sam se sjetio da jedna od fotografija koju sam snimio u Meksiku, u gradu piramida Teotihuacan, piramida Sunca, nekako me podsjećala sa svojom geometrijom na pogled na zapadnu stranu bosanske piramide Sunca. Sad se mi spustimo dole, gdje je bio pakiran naš džip i ja otvaram gepek i tu su sad nove knjige koje su tek izašle iz štampe. Još se osjetio na boja i olovo i uzimam ovu knjigu Civilizacije prije početka zvanične istorije. Gledaj simbolike. Ne znam na kojoj strani, ja uzmem ako na sumice otvorim tu novu knjigu, one su strane još zalijepljene. Otvorim otprilike polovica knjige, 108. strana. Sad gledaj ovo, 108, 1 plus 8 je 9, 9 je božanski broj, to je najznačajniji broj svih. I na toj 108. strani nalazi se slika piramide Sunca u Teotihuacanu u Meksiku. Ja uzimam onu knjigu i zarotiram je 180 stepeni, tako da svi mogu da vide fotografiju meksičke piramide i da vide u daljinu obrise zapadne strane bosanske piramide Sunca, koji se savršeno poklapaju. Dakle, to su sve neki znakovi koje sam kasnije analizirao. Naravno, bilo mi je jasno da je ovo i suviše veliko otkriće. Ne mogu se sad jednostavno vratiti u Houston, nastaviti svojim životom, a ovo ostaviti da propada ili da jednostavno ova šuma i vegetacija zauvijek skriva ovo veliko otkriće. A da li smatrate da u Bosanskoj dolini piramida postoji neka određena inteligencija ili svjesna energija koja djeluje na posjetitelje i koja možda i sa vama tada komunicirala kad ste posjetili taj muzej i dovela vas na to mjesto ili dala vam priliku da prepoznate taj oblik? To su vjerovatno tako čula. Vremenom sam shvatio da je zbilja sve energija. Tu je Tesla bio apsolutno u pravu. Sve je energija. Kad pogledam put kada vozim autoputem i pogledam na piramidu Sunca, koja se perfektno vidi sa autoputa, tako me obli jedan osjećaj prijatnosti, ali ne samo prijatnosti, nego nešto puno dublje. Da sam vremenom shvatio
kako je sve energija, piramide su drevne energije, piramide imaju svoju inteligenciju, piramide imaju svoja zračenja i svoje frekvencije, mi imamo svoja energije komuniciraju. Isto tako postalo mi jasno da oni koji su bili protiv nas, uglavnom historičari, arheolozi, geolozi i tako dalje, da oni ne mogu ni pogledati piramidu iz daljine jer imaju nekakav otpor. Zašto je taj otpor? U to neću da uđem. Ali ono što hoću da uđem, to je moj osjećaj kad je gledam. To je jednostavno osjećaj bliskosti, osjećaj da smo kroz mnogo životnih iskustava imali neku vezu, neku komunikaciju, imali nešto zajedničko. Se tiče mogućih entiteta u piramidama, naša čula su jako limitirana. Naša osnovna čula kao što je vid, ono što mi vidimo samo unutar onih 7 boja, dakle spektar kojeg čine crvena, narančasta, žuta, zelena, plava, indigo i ljubičasta. To je manje od 1% svega vidljivog u kosmosu. Ono što mi čujemo također je vrlo limitirano. Mi čujemo zvuk, a on je od 20 Hz do 20 kHz. Mi ne čujemo 30 kHz, 50 kHz, ne čujemo MHz, GHz, ne čujemo ništa ispod 20 Hz, 7 Hz, 5 Hz, jako duboke tonove, infrazvuk. Dakle, ono što mi čujemo i vidimo je neke frakcija svega što se zbiva oko nas. Pojedine životinje, mačke ili psi, oni mogu da vide više. Mačke, sjećam se, imao sam mačka, Leo. Leo se zvao. Leo sjedi, gleda prema meni, ja gledam televiziju, pogledam Lea, Leo gleda prema meni, ali ne gleda u mene, gleda otprilike pola metra iznad mene. Dignem pogled, ne vidim ništa. A Leo je fiksirao pogled kao da nešto vidi. I najedanput počinje da miče glavu, miče oči, kao da se nešto kreće. Ja opet pogledam, ja ništa ne vidim. Šta je on vidio? Da li je vidio duše, duhove, orbove, vanzemaljce? On je nešto gledao. To mi samo govori da taj svijet oko nas je iznimno bogat. I ljudi koji posjećuju tunele, koji malo više dolaze, koji su senzitivni, mogu osjetiti, oni mi govore o vrlo različitim iskustvima, o različitim entitetima koji mogu da vide u tunelima, neki mogu da komuniciraju s njima. Ja sam sa nekim od tih ljudi zapravo preko njih komunicirao s entitetima, postavljao mi različita pitanja. Najčešće su pitanja vezana za same piramide, za doba gradnje, ko se to još nalazi. Pa tu dobijem vrlo interesantnih odgovora, kao da i sad imamo neku vrst avatara, onih kao čuvara, koji otprilike posmatraju šta radimo. I gledajući ovaj svijet arheologije, obično arheolozi počnu nešto da ispituju nekad zbog lične slave, nekad da bi stekli iskustvo kao mlađi arheolozi na fakultetu, nekad da bi pisali naučne radove. To su sve nekakvi materijalni aspekti. Moje iskustvo sa tunelima Ravne je bilo tako da prva misao, prva izrečena rečenica, kad smo počeli da to istražujemo, je da sam pokazao svoje poštovanje, svoju skromnost i jednu molbu da nas ne shvate krivo, ako ima takvih entiteta, čuvara ili slično, i da je naša želja zapravo žuđ za znanjem, da naučimo. To je neobičajno, mislim, to arheolozi, vođe projekata nikad ne rade, da se obraćaju nečemu nevidljivom, nešto što ne mogu ni da vide, ni da čuju. Ali mislim da je to bilo važno. Izbilja naša namjera nije da nešto komercijalizujemo, da zaradimo, da imamo neke koristi. Naša namjera je jednostavno da naučimo. Mislim da to ovi entiteti osjećaju i kad god pričam sa ovim ljudima koji tvrde da mogu da komuniciraju, neka od mojih pitanja su vezana za naš stav i uvijek dobijam
jedan afirmativan odgovor, da oni razumiju zašto to radimo, da nas podržavaju i tako. Eto sad, možemo to prihvatiti, ne moramo, ali to su neka od naših iskustava. Istraživač i predavač, neprestano putujete i krećete se po cijelom svijetu, razgovarate sa hiljade ljudi. Kako zapravo održavate tu energetsku ravnotežu? Da li imate možda neki poseban ritual ili metodu sa kojom se pripremite recimo prije javnih nastupa ili prije nego što posjetite neke značajne lokacije? Nikakav poseban ritual, ali jedan zdrav način života, ono što je stvarno zdravorazumski. Ja volim da spavam 8 sati. To može biti od 11 do 7 najčešće, a onda sam 16 sati u pogonu. Vrlo rijetko nekad legnem podne, vrlo rijetko, to je jedino ako sam narušio san prije toga, ali sam putovao negdje. A sad, slušaj, meni dan počinje vrlo vedro, evo dok ovo pričam, slušaj moja supruga, ona zna, počinje sa poljupcima, ona kaže nije jutarnji tip, ali ja sam i jutarnji, i dnevni, i večernji tip, uvijek nekako vedar, nasmijan. Onda sa gimnastikom, 20 minuta, fino se razgibam dok me moji psi gledaju i čekaju kad ću ih voditi u šetnju, onda s njima pođem u šetnju, onda supruga jedan super doručak pripremi, limunada, auto limunadi je voda iz tunela, koja je visoko vibrirajuća voda, pa onda neki balansirani doručak, malo avokada, pa malo jaja, pa malo, tako. Danas je bio tofu, nekad lososa. Uglavnom, mislim da je ishrana jako bitna. Malo je supruga napada ukoliko nekad navalim po slatkom, po desertima, ali nije toga previše. Tako da, vrlo je bitno ono što jedemo, vrlo je bitno ono što pijemo, vrlo je bitno da o drugima ne govorimo loše, da ne sudimo o njima, vrlo je bitno kuda se krećemo. Mi smo prije 4 godine preselili ovdje odmah u blizini tunela. Ove godine ćemo izbaciti novu zastavu na kojoj će pisati distrikt Bosanskih piramida. Ne politički distrikt ili administrativni, već jedna oaza duhovnosti, kulture, spokoja, mira, prijateljstva, prave istorije, umjetnosti, kulture, festivala, volontarizma, dakle takva jedna oaza. To će nam biti taj distrikt i sve naše lokacije, i piramide sunca, i mjeseca, i tumulus u vratnici, i belvedere, i park, i tuneli. A imamo do sada pronađenih 7 ulaza u podzemne tunele. Dakle, to je veliki arheološki projekat, ali svi ovi ostali aspekti. Dakle, 100 metara sam od našeg parka, od naših tunela, na 20.000 kvadrata, odavno više nismo u gradu i onda kada ste u šumi, kad imate pogled na zelenilo, na vaš voćnjak, kada bude ptičice, najedanput to je ono što vam treba za jedan balansirani život. I zbog toga u psihološkom smislu kod mene nema nekih izazova da su tu neke sekiracije, nema svađa, toga kod mene u životu nema. Zapravo jedini trenuci neugode je kad treba ići u Sarajevo, kad treba ići u grad. Saobraćaj, kamere, radari, nema parkinga, ljudi nervozni, loš elektromagnetizam, dakle to. Ali ovdje uživam i to su oni svjesni izbori koje činimo. Šta jedemo, šta pijemo, šta pričamo, kuda se krećemo, kako tretiramo druge. Tako. Eto, to je ono što čovjeku daje jednu unutrašnju stabilnost. Znaš, Mirala, kad čovjek shvati da mora imati balans ovog fizičkog, dakle ovog što je vezano za naše fizičko tijelo i sve njegove aspekte, bez obzira što je prolazno, što je za jednokratnu upotrebu, treba ga tretirati na pravi način. Kako često idem i u Indiju, tamo postoje različiti pokreti i dosta njih govori kako smo mi duša, s čim se slažem, kako ovo tijelo vozilo i kako vozilo zapravo ima drugorazrednu važnost, sa čime se ne slaže. Bez obzira što je za jednu upotrebu i to vozilo treba tretirati kao hram. Tako da je to moj pogled na ta dva aspekta. Duša, evo je ovdje, i ovaj fizički organizam koji u stvari zaštita ko se duša nalazi.
Tako da je to, mislim, stoga mi nisu potrebne nikakve pripreme. Znaš, kod mene nema treme u životu. Eto, ti si bila na mojim predavanjima i vidiš, ja nikad ono, šta, kako to, mislim, jednostavno krene i riječ ide i komuniciraš sa ljudima i vladaš atmosferom na jedan fin način. Evo, koliko sam ja predavanja imao? Pa godišnje barem 60 u 40 gradova, u 20-25 zemalja, svake godine 3-4 kontinenta, tako da za ovih 20 godina govorimo više od 1000 predavanja, govorimo o svim kontinentima, govorimo o desetinama zemalja. Ja nikada jednog jedinog izgleda nisam imao. Niti je bilo ljudi koji su bili spremni da jednostavno saslušaju, jednostavno kreiramo takvu energiju na tom mjestu, imamo takvu atmosferu da ljude osvojimo i osvojimo ih entuzijazmom, dobronamjernošću, novim informacijama, drugačijim pogledom i na istoriju i na budućnost. Tako da tu nikakvog mjesta tremi, posebnim pripremama nema, niti treba. Jednostavno visoko vibrirate i onda tamo gdje se pojavite privučite Tako. ljude koji imaju isto tako visoku vibraciju, onda zapravo nema problema. Pa, govoreći o vibraciji, ti znaš da su me iz Slovenije par tih arheologa napadalo, pa i vrijeđalo, pa to je ipak jedna niska vibracija i ja nikada ne vibriram tako, nikada ja ne pokušavam nekog drugog povrijediti. Ja mogu to iskoristiti kao platformu da odgovorim, da promovišem projekat, da ljude pozove, ali nema sad niske vibracije, jer od prvog dana kad sam došao u Bosnu, sad ti možeš zamisliti ako iz Slovenije dolaze nekada takve niske vibracije, koliko ih je bilo odavde iz Bosne, iz Sarajeva. Pa ljudi su, znaš, nekad zatvoreni, nekad ne razumiju, nekad su ljubomorni, nekad su zavidni, nekad su nekulturni, svega to ima. To je jedna vrlo eksplozivna smjesa. I u početku je bilo i javnih nastupa, i privatnih, i komentara, jako ružnih. Međutim, ja im nikad nisam odgovarao, jer ako bi ti odgovorio lijevo, pa desno, pa lijevo, pa desno, onda bi izgubio smjer i spustio se na njihovu vibraciju, ne bi radio ono što radiš. Umjesto toga, mi svojim dijelima potvrđujemo da je ono što radimo, da je to vrijedno, da je to ispravan put. Ko razumije, u redu je, kome još treba, i to je u redu. Ko ne želi, i to je u redu. Ljudi prave svoje izbore, a svaki izbor ima cijenu. To može biti, evo, ovo arheološko otkriće, to može biti ovaj projekat koji je bio širom svijeta 2020, 2021, 2022. Nekada smo mi na testu. Lako je, Mirela, kada imaš dobro rješenje i loše rješenje. Izabrat ćeš dobro rješenje. Problem je kada imaš dva loša rješenja i svako rješenje nosi svoju cijenu. To se nama dešavalo u protekle 3, 4, 5 godina i onda čovjek ako analizira, nek vidi šta je uradio sa svojim životom, da li je zadovoljan tim odlukama ili ima razloga da sam sebi zamjeri. Jer je savio leđa, jer je pristao na ucjene i tako dalje. Tako da život je interesantan, a slušaj, svako od nas je i prije nego što smo ušli u ovo tijelo napravili izbor, dogovor, ugovor. Znali smo gdje idemo, znali smo u kojoj ćemo se porodici roditi, znali smo neke osnovne parametre. Grad, školovanje, brak, zanimanje. Ali je ostalo prostora 20-30% gdje smo mi trebali da utječemo na to da li ćemo iskoristiti naše potencijale. Evo kad već to pominjem. Imate ljudi, na primjer, u tenisu. Naše kuće sad tenis postao popularan u zadnjih 5-6 godina kako se družimo sa Novakom. Kad ja gledam tih
tenisera, pa to su stotine i stotine sjajnih vrhunskih tenisera, imaju fizičke predispozicije, neki su iz bogatih porodica, neki imaju sponzore, neki, dakle ti bi rekao svako od njih zaslužuje da bude broj jedan. Ali ti vidiš kad ljudi gube te mečeve, gube jer nemaju vjeru u sebe. A imaš one koji znaju da će biti na vrhu, ne pri vrhu, ne između nekoliko najbolji, nego na vrhu. Dakle, znaju da imaju sve te elemente i znaju da sebe motivišu da ih iskoriste. I to je, mislim, jako bitno u životu. Prema tome, kad smo tu temu načeli, čini se kao da smo mi jedna vrlo čudna kombinacija u kosmosu, gdje dvije nespojive stvari trebamo spojiti. Jedna je da su glavni parametri predodređeni, što bi rekli Hindu, imate karmu, imate sudbinu i tako dalje. Tako ispada da mi samo kao glumci treba da odglumimo onaj skript koji je spreman za nas. Ali ja se s tim ne slažem. Ono što ja govorim, to određuje neke glavne parametre i prije nego što se rodimo znamo za njih, ali 1% je to dobar procenat, zavisi od nas. I tu imamo slobodu izbora. Naravno, nekad je komfornije da ne ulaziš, šta ja znam, u sukob sa okolinom, pa onda malo saviješ leđa i ali ako čovjek drži do dostojanstva, pravit će prave izbore, ili ako hoće da se nađe na vrhu, nema veze, je li to arheologija, je li to tenis, je li to kultura, umjetnost, sport, nauka, politika, onda treba da iskoristi one potencijale koje nosi u sebi. Tako, kao što rekoh, mi smo jedna vrlo čudna kosmička kombinacija predodređenog i slobode izbora. Sad kad ste već spomenuli kulturu i umjetnost, na koji način, da li nam možete reći na koji način recimo posjeta Bosanske doline piramida utiče na našu kreativnost i da li ste možda imali već primjera ljudi koji su nakon posjete stvorili nešto jedinstveno, ne znam, knjigu, umjetničko djelo, inovaciju, bilo šta od toga? Pa, imao sam dosta ljudi, to različitim godinama, imate onih stvarno zrelih ljudi na koje je posjeta piramidama, tunelima, parku, druženju s ljudima ili određene beneficije, možda su bili duhovne, možda su bile ljekovite, koje su kod njih stvorili želju da kreiraju nešto u njihovom domenu. Recimo u domenu knjiga, dosta ljudi pišu na različite teme, istorijske teme, i onda ubace priču o bosanskim piramidama koja se možda i ne uklapa u njihovu knjigu. Evo neki dan čovjek mi dao svoju knjigu, on piše o bosanstvu i bošnjaštvu, o nacijama i tako. Na jedan put ubaci 5-6 stranica jer je bio toliko pun pozitivnih utisaka o tunelima, o parku, da ubaci 5-6 stranica, nek se tu nađe jer je na njega ostalo takav utisak. Ali ono što forsiramo u parku, to je jedna kombinacija umjetnosti i prave istorije. I znaš da smo u posljednjih nekoliko godina napravili nekoliko desetina, oko 65 različitih instalacija, dosta paviljona, a u tim paviljonima mi hronološki pričamo priču o istoriji, povijesti ovih naših prostora. Posljednji civilizacijski ciklus koji je krenuo sa krajem zadnjeg ledenog doba prije 12.000 godina i prve kulturne oaze koje se pojavljivale. Prva takva oaza, prva zajednica ljudi u Europi bila je naš Lepenski vir. Lepenski vir se javio tamo na Dunavu, u blizini današnje granice Srbije i Rumunije. Nekih 7 naselja je otkriveno. To je bila prva zajednica ljudi koji se pojavljaju u Europi. Nakon onih velikih katastrofa koje su 99% stanovništva izbrisali sa lica planeta. A onda prva kultura u Europi je starčevačka kultura. Ona je 8.000 godina stara i jezgro te kulture bilo je u Slavoniji, Vukovar, Vinkovci, se proširilo na sve naše krajeve, naše državice. Dakle, i Hrvatska, i Srbija, i Slovenija, i Bosna, i Crna Gora, Makedonija, Bugarska. Išla je gore sve do Praga, dole sve do sjeverne Grčke. Dakle, to je bila kultura, prva poljoprivreda, prvo stočarstvo,
prve kuće i tako dalje. A onda prva civilizacija ponovo naša. Prije 7300 godina Vinča. Vinča je bilo mjesto na ušću Save od Dunav, ali su imali gradove i kod današnje Kragujevca i Prištine i Bugarske, Gornja Tuzla u Bosni, Istočna Hrvatska. Jedan put prvi čovjek, prve kulture, prve civilizacije su naše. I vidite onu Vinču koja ima prvo pismo, vinčansko pismo, prvu metalurgiju u svijetu, koja ima sjajne skulpture, koja ima umjetnost, koja... Jedan put mi počnemo da pravimo repliku tih njihovih artefakata, umjetničkih predmeta, koji onda kod ljudi izazivaju različita osjećanja, postaju svjesni koliko smo mi važni i za Europu i za čitav svijet. Danas nas uglavnom na zapadu posmatraju kao jeftinu radnu snagu i jeftine sirovine. Čak i mjesta gdje oni odlažu svoj, bilo nuklearni otpad, bilo neki drugi otpad. Međutim, mi govorimo o nečemu drugom. Ovdje se razvijale prve civilizacije, set vrijednosti koje Vinča imala. A Vinča nije imala ni jednih zidina oko svojih gradova. Zašto? Jer su bili superiorni. To doba Španija, Francuska, Njemačka, Italija. Ljudi su bukvalno prije 7300 godina živjeli u pećinama. A kod nas imate gradiće sa 2800 ili 5000 ljudi. Set vrijednosti koji je bio u Vinči bio je, ako ste radini, imat ćete. Ako ste spretni, ako ste kreativni, ako ste... Dakle, to je bio jedan set normalnih vrijednosti. A onda kada su barbari sa istoka, zapada i sjevera ovladali metalurgijom, počeli su da prave oružje. Počeli su da otimaju, da pljačkaju, da kradu, da napadaju druge. I to prije svega nas, jer mi smo bili najbogatiji tad, do prije 5-6 godina. Dakle, pričamo tu priču, onda dolazimo do novih likova, do antičkog Rima, Baton Dezidijarski, čovjek koji je vodio sukob, branio svoje, on je bio, evo, 15 km gdje sam ja sada, iz okoline Breze. On je vodio ilirske zajednice, a mi smo potomci Ilira. Ne Albanci, mi smo potomci Ilira, to govori ovaj ilirski gen, koji je star više od 15 godina. Hrvatska, Bosna, Srbija, Crna Gora, dijelovi Makedonije, dijelovi Slovenije. Dakle, imao je te zajednice koje se borili protiv Rima, nažalost oni su skršili sad taj otpor zbog izdajnika u našim redovima po običaju, ali pričam priču o Batonu koja se ne priča u školama. Pričam priču o ilirskoj kraljici Teuti, koja je također bila ovdje, Bosna, Hercegovina, Dalmacija, Crna Gora, koja je branila svoje od Rimljana. Pričam priču o kralju Tvrtku, prvom Kotromaniću. Danas je on postao jedna moneta za doktoriranje između različitih nacija, pa kažu Hrvati, Tvrtko je hrvatski vladar, pa kažu Bosanci, on je bosanski kralj, pa kažu Srbi, on je srpski kralj. On za sebe kaže da je bio, kad je prvi put krunisan, kralj Srbijem, Bosni, Primorju, dakle, naših država. Kad je drugi put, 1390. kaže on je kralj Raške, Srbije, Bosne, Primorja, Hrvatska, Dalmacija. Dakle, naš kralj, naša poruka iz ovog našeg parka u spoju umjetnosti i prave istorije je poruka prijateljstva, poruka jedinstva među našim ljudima, ljudi koji govore isti jezik. Pričam priču o Ilirima. Mi u školama učimo sva grčka i rimska božanstva, znamo ih napamet. Ne znamo naša božanstva. Ove godine u junu će nam doći Ana, šumska majka, boginja plodnosti kod Ilira. Doći nam Bind, koji je bio bog voda, liječenje vodom. Nikola Tesla je normalno u parku kao naš genije koji ima plemenite ciljeve za čistu, neograničenu i besplatnu energiju. Aleksandar Makedonski, koji nije govorio grčki, već je govorio naš jezik isto kao i Iliri. Dakle, ispričali smo to priču, a onda, pošto Slovenci me slušaju večeras, imamo Aleju Bisti. Među bistama je France Prešer, ali Miroslav Krleža i Desanka Maksimović i Magda Izdar i Ivo Andrić i Meša Selimović. Imamo naučnike, među kojima je Jožef Štefan, sjajan astronom, matematičar, fizičar, čovjek koji je izračunao temperaturu na površini sunca.
Imamo ljude kao što su Ružička, dobio Nobelovu nagradu za hemiju, Ružička rođena u Hrvatskoj, Prelog, rođen u Sarajevu, Nobelova nagrada za hemiju. Imamo Milovanovića koji je formirao teoriju ciklusa, najcitiraniji naš naučnik u svijetu, ciklusa smjene ledenih doba i toplih perioda. Mileva Einstein, prva supruga Einsteina, dala mu je matematičku bazu za njegovu teoriju relativnosti. Dakle, mi pokazujemo, hej, imamo itekako razloga da budemo ponosni na naše korijene i na naš doprinos svjetskoj civilizaciji. To je priča iz parka. To je taj, po meni, divan spoj umjetnosti prave istorije. Kultura je mnogo širi pojam. Kad kažeš kultura, kod nas su festivali folklora, dolaze na svake, lani smo imali folklore iz Rumunije, iz Bugarske, iz Crne Gore, prije toga iz Srbije, iz Makedonije. Divne stvari se dešavaju. Imamo festivale sa našim pjevačima iz Hrvatske, Srbije, Slovenije, Bosne. Imamo jogu, imamo meditacije. Na jedan put mi smo sa tim parkom dobili jedan drugačiji koncept budućnosti. I kultura, i umjetnost, i prava istorija, i šta jedemo, i šta pijemo, i šta... Za razliku od takozvanih novih zapadnih vrijednosti, New Western Values, u kojima nam govore da je budućnost čovječanstva transhumanizam, upgraded human, unaprijeđeni čovjek sa biočipom ispod kože, putem kojih će nas kontrolisati 24 sata na dan. GMO smeće, odnosno GMO food, ili GMO hrana koja nam se nameće sa zapada, iz Amerike i zapadne Evrope. Dakle, nažalost i pedofilija koju hoće da legalizuju. Dakle, to nam poturaju kao nove zapadne vrijednosti. Što mene tiče, mene nije briga ko je na vlasti, demokrate, republikanci, socijalisti, ovi, oni. Ja ih samo gledam kroz njihove aktivnosti, šta su uradili. Ako rade za dobro čovječanstva, ja ću takve odluke podržavati. Nikom ne dajem blanko potvrdu. Ali ono što vidim kao jedan trend je zabrinjavajući. Čovjeka hoće da ostave bez prava na izbor, hoće da mu ukinu slobode koje su s jedne strane Ustavom garantovane, ali još važnije, mi se svi rađamo kao slobodna bića, to je naše kosmičko, božansko pravo, bez obzira da li bilo u Ustavu ili ne. Dakle, na toj liniji, to je ono što mi u stvari kroz ovaj projekt danas nudimo nakon 20 godina. To je bio jedan veliki put, Mirola, koji smo prošli od obične arheologije, iskopavanja, dolaska samo arheologa, geologa, je li piramida, nije piramida. Jedan put mi shvatimo da to je jedan vrlo složeni energetski kompleks koji zapravo utiče na sve, utiče i na naš duhovni aspekt, i energetski aspekt, ljekoviti aspekt, pravu istoriju, ali utiče i na globalni rast svijesti. Nisu kod nas samo naši ljudi od Slovenije do Bugarske. Kod nas su ljudi iz Nizozemske, iz Njemačke, iz Austrije, iz Švedske, Norveške, Amerike, sa Kariba, iz Velike Britanije, iz Australije, Novog Zelanda, Južne Koreje, iz Jordana, iz Egipta, iz Turske, iz Bahreina, sa svih 6 kontinenta. Među našim volonterima imali smo ljude iz 64 zemlje. Smo ih iz Perua. Zamisli ljudi koji imaju u Peru sjajne arheološke lokacije, onda dolaze kod nas iskupati. I ovdje u Meksiko, u Čičenicu, u gradove Maja, oni znaju o bosanskim piramidama. Evo neki dan sam bio u Australiji, Byron Bay, to je malo mjesto, 5000 ljudi. To sam doručkovao, idem prema autu, čovjek tamo iz restorana, diže se, pozdravlja me, kaže Sam Osmanić, ne znam sad prezime reći, vidim da ne prepoznajem. Ja sam pisao o njihovim piramidama, Gimpi piramidi i bosanski, Bosnian pyramids. U Ohaju, na jednom autoputu, stanem u restoran bez šešira. I dok čekam sa onom tačnom na kasu, neki dečko prije mene gleda me, kaj je Bosnian pyramids? Ako jes. Dakle, jedan put vidiš da ljudi širom svijeta
počinju da vibriraju na drugačiji način. Da onda mi on priča, kaže, a vidim ja, vas napadaju ovo i tako. Dakle, ljudi hoće da znaju, jer imaju pravo da znaju. Ne mora znati da sam ja u svemu u pravu, vjerovatno i nisam. Ali ako sam u pravu 50%, 30%, 20%, to znači da se gotovo sve treba mijenjati. O, krasno. Semira, smatrate li, zapravo sami ste rekli, tu sve što ste sad rekli, vidimo da Bosanska dolina piramida zaista ima velik globalni utjecaj u podizanju svijesti, što je jako dobro, znači to poslanstvo se dešava. Ali sada ako biste morali recimo nekome ko do sad nije bio u Visokom opisati zašto bi trebao doći, sad smo onako dosta široko sve ispričali i što mogu tamo doživjeti, kako biste to saželi u samo nekoliko rečenica? Ljudi mogu doći i sa potpunim neznanjem o lokaciji, mogu doći kao skeptici, ali neka ostanu otvoreni. Neka naprave turu sa našim službenim vodičima koji nisu tu da ih u nešto ubjeđuju, već im samo prezentuju naučne podatke, arheološke informacije, a onda oni mogu sami donijeti svoj zaključak. To krene od arheologije, krene od različitih nauka, a kad sami počnu dolaze u tunele, nekako se navuku i hoće još jedanput imaju svoje vlastite doživljaje, onda shvate da zbilja neke energije tu postoje, bez obzira vjerovali u njih ili ne. Ima onih kojima to ne treba objašnjavati, ima onih koji vide neku razliku. Koliko sam puta čuo, to ja nisam nikad vjerovao u energiju, ali ovdje mi se nešto desilo, ili ovdje osjećam energiju. Ili kad sam došao kod vas, kao da se promijenila energija. Pa naravno se promijenila. Došli ste iz grada, iz betona, iz lošeg elektromagnetizma, došli ste ovdje na lokaciju gdje mi izgrađujemo drugačiji pristup gdje. Znate, svaka naša misao utiče kao jedan energetski pečat na ovaj prostor u kom živite, u kom radite. Kad vam dođe 100 ljudi, pa 1000 ljudi, pa 10.000, pa par 100.000 ljudi godišnje, svi oni ostavljaju svoj neki energetski pečat ili duhovni pečat. I ovdje imate ljude, kad se niko nije svađao, imamo ljude iz Srbije, iz Hrvatske, iz Bosne, ovdje, one. Na drugom mjestu vjerojatno bili drugačiji komentari. Kod nas sve je vedro, sve je sa osmijehom. Dakle, vjerojatno je izbor ljudi koji dođu takav. Jer su fino rekli u jednom momentu, ljudi koji možda više vibriraju, koji imaju više razumijevanja, koji su otvoreni, koji su možda duhovni i tako dalje. To je isto jako važno. Tako da, zašto bi došli? Pa zato što je ovo jedno sjajno iskustvo, ali u svakom pogledu. I što su otvoreni za nove informacije, više će profitirati. Ona Monika koju sam pominjao iz Britanije, nju je poslala ta njena doktorica zbog ljekovitih razloga. Ona je došla s mišlju da hoće sebi da pomogne, otvorena, daje podršku sebi i našla rješenje svog dugogodišnjeg problema nakon jednog ulaska. Na tome koliko smo otvoreni, koliko želimo sebi ili pomoći ili unaprijediti ili napredovati, takvi će nam biti i rezultati. A energija Bosanske doline piramida će nam sigurno pritom pomoći. I sad za kraj da se još vratimo malo na ovu... Prije kraja. Ti radiš stvarno izvanredan posao, da ne zaboravimo to kasnije. I ti osjećaš ovaj projekat svojim srcem i pomažeš oko promocije, oko knjiga, oko razgovora s ljudima, oko razgovora sa medijima, jer znaš da je to nešto što je vrijedno. Znaš, mi evo radimo već godinama praktično sami, imamo dosta ljudi koji su na plati, 75 ljudi, financijski to nije jednostavno, pogotovo kada nemate financijsku pomoć od države, ali kada vjerujete u nešto, znate da ste dobronamjerni, da radite nešto vrlo važno i da normalno dajete sebe u potpunosti, onda se neko pobrine da taj projekat ide, a ljudi kao ti su nam stvarno važni jer rade iz srca.
Ima velika razlika, evo pogledajmo Beograd. Mislim da je neko nekom naredio morate doći na protest, ne bi došlo 10% od onih. A kad ljudi nešto rade iz srca, kad znaju da je nešto što je vrijedno, onda će se stvari i dešavati. Hvala vam, Semire. Put, evo da se vratimo na našu radionicu koja će se znači održati preko ljeta od 7. do 14. jula i koja nudi zapravo stvarno jedinstvenu priliku za to dublje istraživanje duhovnih čula o kojima smo danas govorili, intuicije, kreativnosti i svega ostalog. Pa bi vas zamolila ako možete samo reći da li biste to preporučili, kome biste preporučili i zašto. Evo. Doći 7 dana kod nas, to je jedna divna vijest. I za nas i za one koji dolaze. Jer pogotovo usred ljeta, kada je najviše ljudi koji nose taj jedan pozitivni energetski naboj, je odličan izbor. I ljudi će biti u stanju da sagledaju sve ove aspekte ovoga što radimo. Da kad se nađete u parku, u onom zelenilu, u onom mirnoći, kad srećete ljude s različitih strana svijeta, pa komunicirate s njima, ili kad ste sami u tunelima i sebi se posvetite i zaronite u svoj mikrokosmos, ili kad se nađete pored nekih od paviljona pa to gledate, pa kad sagledate skupno šta se tu nalazi, sigurno će kod ljudi, pogotovo oni koji su kreativni, koji su umjetnički nadareni, koji bez obzira koji umjetnički nadar izražaju u pitanju, da li je to pisanje, da li je to skulptura, da li je to slika, da li je to... Mislim da će tu naći pregršt motivacija za sebe. I onda će se stalno srećemo odlučivati da se vraćaju i vraćaju natrag. Da se vratimo na našu radionicu Probudi kreatora u Bosanskoj dolini piramida koja će se znači održati preko ljeta od 7. do 14. jula i koja nudi zapravo stvarno jedinstvenu priliku za to dublje istraživanje duhovnih čula o kojima smo danas govorili, intuicije, kreativnosti i svega ostalog. Pa bi vas zamolila ako možete samo reći da li biste to preporučili, kome biste preporučili i zašto. Evo. Doći 7 dana kod nas, to je jedna divna vijest. I za nas i za one koji dolaze. Jer pogotovo usred ljeta, kada je najviše ljudi koji nose taj jedan pozitivni energetski naboj, je odličan izbor. I ljudi će biti u stanju da sagledaju sve ove aspekte ovoga što radimo. Da kad se nađete u parku, u onom zelenilu, u onom mirnoći, kad srećete ljude s različitih strana svijeta, pa komunicirate s njima, ili kad ste sami u tunelima i sebi se posvetite i zaronite u svoj mikrokosmos, ili kad se nađete pored nekih od paviljona pa to gledate, pa kad sagledate skupno šta se tu nalazi, sigurno će kod ljudi, pogotovo oni koji su kreativni, koji su umjetnički nadareni, koji bez obzira koji umjetnički nadar izražaju u pitanju, da li je to pisanje, da li je to skulptura, da li je to slika, da li je to... Mislim da će tu naći pregršt motivacija za sebe. I onda će se stalno srećemo odlučivati da se vraćaju i vraćaju natrag.